shefo nyina kwa ba de attention TV so ebusuafo na no ya da ye twem e Maa Adwoa ho nsensem ya police ni ekobo abayo aso no tuo ya chese abayo atu anananum wonsie do enam so ma Ghana police for the on night hoge pa ekoche abrante emfa no ho se oye inspector emfa no ho se chese wan netipia wo police mu ya che ne de no kotum ama ebusuafo start so mo de na court se ne be ba kobu asam no na any day ya na ya last day a chese o mo call court ekokodi asam ni wie no mo kokodi asam wie no aban ya na se chese ababeto montin so se yesi abrante no odi bim na mo no ondi for na bra asam ne beto montin so no se ene mu nchemu etie ena eba befa no se sunu kunu ena eba befa na kro ena ye bebre afedia kwan natene se wonim se ABN Angel Broadcasting Network ye ne ye affiliate stations ye papa kwakutin dia no bibia ye di be free ha ba bia ye di akire kokohunu dia asi wom enti sei enkra no ne suppose ni o weche ngom di twa photo me de nyini free so be da wuntutuo enti se Maa Adwoa ye ne papa ne sinimpon papa ne hwe mu ba ne Maa Adwoa ena na wo be fa no de na kwa buruchire ne mom nya ne mpana ena se bi nyo no anana wo fa connection mines wo mfa no nko eye ne papa ankasa enti ne papa na to nanu mutuo ese Twumasi aha no esansa ne ba na waku na chi no amana bokagu wo tuetue sika aye nkrata nyina adwi anka August bosumi ye mu ne ba Maa Adwoa e ba ne nchen e wo buruchire e wo United Kingdom ena wama ade ani din aye nu seye Inspector Maa Adwoa bo Maa Adwoa tuo Inspector Twumasi bo Maa Adwoa tuo ya wada nwumre eye predator so aduonu wo Kumasi abonten so abra osoma Maa Adwoa damfo esa Maa Adwoa nkofre no mra na bitwina ensusu di akire na okokofa no ba ye na wo vankra bi free Maa Adwoa busuafo ho aba wa mo se de tie bia funu be de nkwa menem wo mbesie Maa Adwoa na nkra wo de ma Ghana Police Service ne sei ma wo bi ye mo ne humuso ntu ne nansi aye nase so be kaso asemesi ye fa ye ho enti ye kwa jama busua no o mbe jam wani so wo jam no o mbe jam wani so o mo se o mo hia policefo e wo mo aye yo nase na se se akra hwehwade o se time a wo mo chi no 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 mo de no kokko sa no mo de no kokko to no o mo de ne kokko to no o se aso France policefo no a me doso pa na wo mutimi ato no ba Emma Basio Shadi Emma Basiam put na wura ade nu mpaso mo kokko krache no enti asam no nya just one more post for kwa mfa Twumasi kura nwura ka no dabi ka no kra hwe obebebo obi nsa ebebo obi nsa mpo adio say ya de papa ne kokko to a na wo mu hia emema wo mu abata ataso pa Adaro manu aye nse se obefa obey. Of course, manufacturer. I have British passport. You know, Saturday day 24 Junior, edum achemade ye fe baby achemade dan be fe ne Jesmond construction hon ye be de daminua no ye baby bia ene de si wo ha ne ye ide medical kadada se ye mpe police ni bia we yi na se police ni biba enye fe ye nya bambo bia ya bebo ye ho ban ye nya police se police mra embo ban Ye nya police da police de police ne ku enu aba no. Anka police is your friend obede na wakum 6 bullet o chairman ya grants no buafu pa so mo ba ye nim de mo ba be because anka mo dwene ho anka mo nipa wontimi shoot nipa 6 times adan na whatsapp court say o dibim
Enti wa fa asam no abusua na ni abre papa Maa Adwoa papa senkrata wa ja nko de befa Maa Adwoa e de na kwa broche nyina wo ba beyi agu abonche so de bre yen angel ebien ama ya bone dawuru be ma ye nuanom ma omo adonko TV nso bi enti se wo pa hwa wo koye Facebook na fa ye TV no so a ye beyi ni nyina a chewa adanse wo ho se kana Maa Adwoa papa district court ho na his was Samuel Wabe Kwanza escra etna edemu ema principal state attorney lawyer NFI ono na eye principal state attorney ono abigina mu sasa brede mo hwe mo nyina ate se owura inspector Ahmed Twumasi wodi ewu enti court enhwe adanse no mu nyina so no enyitu na onya anto atem so e high court na onkogina emra enimo ho eho na court ebo no kwa bi na free what the service la and no di Maa Adwoa ewe a obo the tu mako intia no at the clear court no na the number no ye MP22 person no you know and the number A1003683 A1003683 and the service pistol wadi ekodi ewu a mo cheso mo kwatire no ewo ye secretary ya eben atigase zonko na for the akotita wo ye o mo dia dance mo nyina cheko ama court ene di tito bia se yemfa the committal proceedings no emerie na nyame ya 13 July next month ya no yemfa no ko gina mu ewo high court and part non group na onko na ongoyi nensam ano say the court no a convicted to stand trial before the high court na enumu ana odito owure enimu say so bibi opesa woka onka asama ele inspector Ahmed Twumasi e kan say odibem na sama aka bi obeka assistant lawyer e wo hono mo entiri nyina no court ama na kwan said the opesa o can be ha obehia dance for o assistant lawyer ho and if you want to send you listen be a constitution lawyer for and the obedient that come to I am a bokaka na bim di no kota so odi di na nam to ma e bisiafo na nya bere sakrodo mo munya na ko mba wi no o hwe videos na ye be yi na flo kwa na so mo sa after reinforcement e ma bamboo food be ka mo no mo tumi ayi na cheke mu so de on fa na ho gono so kura na eno na ma bere bisiafo dia to ja say nya bia police ni bia wo yi na Maa Adwoa me de be ya obo yi no adeda no e wo josmo ye park ye wo adum na honomo e na ombe yi bia no wi amakwa akotie no konkomo afri o kuma se honomo aho e na omofri ne papa ye ne no etwen komo na so ma papa ye atu gya ne se ne ma ye dum Maa Adwoa na ye panyina na nka wo yo mo ka ta nyina wie ati omo visa wo ba no be fo omo object ya na sabe hupia nto atam na twari abamu mo yenua ba ma kwasi pon amane no no wose Maa Adwoa be kwa akosie no konkomo ase me kwa kumase first one na metie konkomo ase ufrata sema so achi ehonom na hye na bibi kakra be me na apomboko ye nyame adum bibi aboko nyame ase ne from say na abusiafo nsem nchema ya kwakwaje ye yetumi se eye nkrofo akokopie mu wo court mo nya briye papa aso muti police ni ya ayadom betumi abo police ni yutu amana ewu kwa because abane sen ana obi otumi bo obi tuo 6 bullets Maa Adwoa 6 bullets na ndi ode gu Maa Adwoa ho ama Maa Adwoa wu ama chese court e kase ya de abrante yi chese yentumi kase wedi boni bi ada na mbo ne ho son ntomfa ne ho ndide ebusuafo so mo nti ase afa esu ne timamfo ne bi so se omo nti ase atem nchemu dedi wo bia no ya baba ya homode ase ya baba abrani abrano nyina kai se social media handles nyana attention TV to baba homode aso be like wa share no comment wo videos nyina eso wo share wa bonta bom samra ne from ohima echa